Pundade that a dwakon was of ye no. Of ye no. I was said to say, we are said to say, ebo to be none of your strive, Ivie, Spain, Ivie, Spanish, Ivie, Italo. We are said, oh, can enemy quest. Quelle queste language is question. Yeah, no what are the language in Wezena no Wami. Here we are, send to a man. Yagi Italy here. Hey, yes, we are what you say TikTok, you say Facebook, we give Italy. If you don't work kojo, if you know. If you are where you no salupa, or one get my yele, or not get my rana, ito bome, or when no saboto ya rana. Here salupa. I know when no yet do. If you worry, yet potoki, nive ohua. Ebo ni bebe. Ebo no ma enegbe. Ebo na zen or izobo ada. O kebe do ze wuwe so where. Italo ga ze wuwe. We no ye do aze so yana. O do ate en koista. Me na we meto mo ye zehin. O ye do ye ze no hi. Ma mi o ye ze. O ye do ma mi o ye ze. De no ye ze. De no ye ze. O ye do ma mi o ye do ye sesesi. E o ye ze. Oghionba ya gasu wa mu Oghionba wa mu gbin wa mu Oghionba wa mu gbin wa be yore no gun ka se gbe ma ton ba no na doge wa hin odukun wa do akale do ma no wa do aye do do we do ya mu ebo gbe bro cause no ye o bi hu da go bi maza wa ye wa mute do wa gun mo pa me re onu wa Ivie do why on mute to come on me, both your mommy. So my ya be work very large and sis or why you problem, mommy. There been why you do huna do why me do panwa, wa mo bog big be agiana. It be agiano ye bo my big be agiana. Ome mokpa ni o ni le ma ka mi bi edo wala ogugu wa bega ego ime na divi me no reage ona e wa ya so kege ade o ime no be no wa mi rundo sege do na runde o de mata no mudia jine do be no ya mudia nedo wete emi ro pa be ro no ja me ya we mo ese be ri oni opa wase be no je inu po no kin wa de o ma fi werie Wamio, no, Yavia have we be a ayuria de gay, mamma, very beta, or yes, or paro, no, we are caffeine, no gear gua. I might win or what do I have a bon young gua, no edo. Ero, we are only lemanatana. Runde my soul, Ivia dona queso. Where me a brocosina jena do ya sene ae. Runda wasn't menaceti talking. Wamio where. Ivie do so ye be like platform e ma ya go egbogie ima wo ge no wi egbebe no ya la lu he ni e hu oba ime wa ka mu wara ihu oba no ha wo Ivie do yan hin be me no kekwa ni e va ni yeswe runda very time wa sen Ivie also do pe va ne wo send e video no wa ya ro mo orin egwa no e do rovi me na ya gwa lo here with Facebook me be na ya like TikTok e me mai we me re TikTok ne. Since he may operate any because since 2022, young men my men women lima. Maybe mistakenly he may ya join the beginning. We are wina ya gwalo managiti e brokosi here. Ina gele do mi page okpa na kana oni ri odu pe vane do my ko serioni. E van wana ye mi e bosi ene mi na na do asevenia because Ivie dona kweki hatia ye hwe mu ya. Ni tie gbe ye ko oba Ihuoba no meme. Abo meme no. Mi nena bi Ihuoba no meme ni. Nene blocos no Oghionba na don na ya. O wa se ha be oni ba ne no wa ho. O we 100 euro yan bi ni ya hu yan. Abi Ihuoba ni wa mu e die no la lo. Nena be dede no wa se 70 years abi ni wa ho ho ani. O be so ni ania. O so ni an. Oghionba ya eni o be jodu ku ba ni ya gbo egbo keke. Eni o jodu ku ba ni ya gbo enya na kon ni asun wa gbo ni ba bo ye ku ni. We are yado asun ni egido ya se no jena no na wa mu ogun ye wa mu gbera the video ni send ki give me keke na o ga ajo magume yazin o eni wa je ni ri yaro video the video ni wa send gun me keke na o gogun ogberin o wa so ni ra
omogun gbe owa karogun wodo ya seni ae o egwi yen kedo sun e wa bere ni awege ni ya ka wo vie kase David egun revege ni runda bo yen ga rowa yen filunu ge do neverio e keni na gido ati e bona runda o ye mi vi edo no ye gwedo a imeme ni ti egbe ya bi edo runda ni vi sesese ro paro no faba o igbera gbe no zu Ebrokos wa va na. so ye Iye wa be idene ye. Mommy, Wa I told her mommy be break okwo mark here. If you want to see you say that don't break mark na mommy. Obo to tell na to we see. O to we see. O say that don't he love of one gbe. Ivie wa be ogwori no wi ate mu ohen ni yo we no de ye ko o ipo na tore okwo ni un dan e no iwa go alo because in my way before Baba, the gui ma on Mudiane Kere Yari again, a good yagon, more we go fian you know. A man son, if we have one more, we go la why do fee my little dog with ye. Cause if they want me on evil here, a more we go fian you know, boy, don't know that doing, boy, nick out. Oh, man, I have one more we go, a fian you know, and me, yes, your fian you know, radio. Wonder, Maka waiting a fian, he honore. Iye fia o wo mo we go fia nwe be da ya fia ba ejo ma no we o mo we go fia jo no ina wa we pa ateni o umi ana na ni na gwa fo sa gwa na o ya me ya wo gbe dogun akani bia oni le mata won ya sun o nwe wi e ka sun e ga filu nu obe ni ge gwa umi o na ni a iya mi bia do no gbe do gwo etin agun ya gbo keke radio e ba ni o na do ahie be ni ye gi do aje na ni ye na gi gwa ti e bo ni ra karakara gwo Oghionba no ba e no gwa ti be ba mi so e wa yan o sala we say my brother o say get to na ababe na bi yo bata na yan wa zo o we say my brother ina we Ivie do na ye say Yegisu ga filu no be ni ne mutiana ye yo ga filu no be ni ne ana do mi e ma so mati e mi ege ni ya na iwado sun e do amogun gbe egbe ni akere gwogwe ogin e kara no gwedo ya eyin agiti e na oba no gi edorororo obo ye ojewu obo tu hu agbon ya runda edo isi agbon Gani ena igwado akare boni because ye kawe filu no benine ye gwa karo verio Ivie do mati evi so ye igwado lagwe direct boni ni agwado amugbe erin avijiani mugbe gbo meme ni akere rio jena no yame ya gwa kan ni Ikuoba ni hoho ana na gbo fi ye webo epo magi agbe ni awere gbe ari owa we say mommy egwe o mommy e we no jake we no ma mommy go no jake e fi ayo ni you take wa to na ya wa se ke to na daddy e pa fosa e daddy la gogo mommy why no sunu oku opa ya fi ne video gume ya send egwe oku oni wo pe ye ni princess Egweka ona gwa ye platform because ona ya te history obima na ya tola kan ina we princess Egweka wo ye Egweka wo asun wo ni princess iba bo ya lawe gbuga ebo ni mu gbu na wo ajodu kun wa na ni ro we iba bo ga lawe gbe o ma ene gbo wa because we say how you your banana wa fi pege gwa gi ma yan wa zuwa u da ye gwa me hin I pick tanti e gwa I fi pege gwa na wa ro dukun yo ba princess Egweka dun su hu ba pon ni ba bo fi e kun oja le lo asa ko ku e na we princess Egweka dun e ro ya dun su hu awe ono eni Egweka ya bia duro and then do ye Egweka oje oba Egweka hu do di no gbe hu ga fi abu princess ikun wa ga mu egege keke nuru aye imagine a big you go to that kind of platform warita
to say no ya see me ba ni ba bola we pe o ma be give ye do be no sun yo say ya fe no ade platform ya ana mi we platform Oghionba we na we ya see me yo say ne to ni ba bola we pe no na agbo yi lo ye na agbo yi mu dia na agbo yi to you see me yo say la mi ba o ma gbo eh princess oh ya no no we get platform Oghionba we ti ya see me yo say to ni ya ko be te ogun ra gbo e ogun ra gbe luwa len wa ya le platform broadcast bu wa o wa si mi o se gbe bu wa iba bo ga la wa gbe be ni ma re platform na ma ni si mi o se ye na ma na Oghionba wa bi ma na wa be fo appeal wa sun wu wa gbe wa gbon broadcast te wa ru wa bo wa gba Ivie ko re ki aba shawa we aba ikwoni ohua the broadcast wa wa be ki abe wa no wa sun wu wa gbon nene broadcast Oghionba den no na me o ko yo ma pi ko be webo no wa gbe o wa gbon Oghionba la pi ko Oghionba he when na you he yo to Oghionba la lo he Oghionba be wa sun wu we wa gbe o ba gbon abun dan ame mo ni ma ne gbe abi ku oni bi okan ipo ne bi okan ari ku oni bi okan o iyan ise ti sin gbona o awin yen ki se ti si o ba me kia o iyan ki se ti si o ba me kia o owo ne broadcast no Oghionba mo kia re no do ba mo isi yo de webo ne iba bo kia la wasi wari o bali ni ya you we platform o re broadcast awa no ki ku pe ba no gbe awun tan iyan gwe brother Fosa gun an o se la on mute nu go la ego èmi ni ateta o iwe Ivie oten Remania ohuoni not to we platform o self love no de whether mommy love where onate ya mu oba ni hun yila Ivie I hope you were aware de na kwe egbo yi wa ru platform we ni na so amogun gboko ni we for sat ye bono wa you see ohuoni dan no we broadcast that's when my we broadcast is when I 20 ohuoni oga dey against me even till tomorrow emi a je ki agbe na yi e platform ko ni rina me na yodu ko we for sare na we to do mo bogbu wa na afushi to bi yen wa Oghionba mo ayi mo bogbe ora ike ba pa osun owi yen me so wa go bi nu eru yen kin obi dumere me kin yes obi dumere kede kin ige osun ni ama mo sun me bi awe awe zo ma gban mo we to gele yen me so wa mo we bo of which okuoni o ma no imi me de na ko ina ajoja ne iyan we for sa ajoja ne of which even ni juwa ba o se nu si mi na do pia gi no fu gi no ti e bonu e ogun ora gbo mo ju awo ogun ora gbe because me ya o le si talk o se go si mi na do wo gege ti e bonu o gi o ba wo bo no do bi o wo gbe ọmọ iyan wa ọmọ be na titi wa gu cigarette mo sege dona o se ma wa titi ma ye kan tomorrow de mi no se e o wa tell me ki abu a platform o get na yin du na we atiti obi edo we kan o we wa present emi na no sunu na ni bigbo ni bi sana wa yi ma ni bi edo kan o ya kona ya wa be je tell la the platform wa gun kan ona so amu e bogbera bi ye ma tomorrow nana we present and yan we ku emu we bo na ya egani me ya mo pa ika ari awebo ati ti de ba pa ika agboko mi o e ban ilu ya o tanu pe ya mommy send the picture family he send the family picture broadcast go family ra ya picture ra be ya send the go WhatsApp Emily maybe problem ra o send the picture ni ya no mama
Bekma Wagasi si ya abitalo na be lagwa. Ai we mi ropa. Bia oni le mataba. Mami ihe ga do every oni na we akwa bi gwo ba ni ho anado. Ihu ba ni tie gbe ya ko ba ni mai ne gbe na mo fiye we bora. No gwa magi ya we gbe hari. Ni meme ni tie gbe ya ko ba we ko aka mi ya gwo mana. I olo yo ge gwa na we TikTok celebrity. Oh mana do. Efe kakati ya kaye ya mwa wuya la dene ya ewe video. Ya do ye go na ke celebrity TikTok celebrity. Wa kaje ala dene du balama. Ame tete ni ho wa. Ba ko bi buba le yi pa. Igi mo ye no wa e. Wa ke do te bo bi. Iwe gbera na wa gbo ya wa se o wa so ke o de ya igbu e. Ogwe mata, ogwo finu bi egwa. Ofinu bi egwa. Omo no wa no bi ohi egwa no edo ye do ano wewe yin. E mata, ofinu egwa be na mi ego mai ka bege. Umi o be ni agi hoho ase. E kwe ni do ase. Ario time go pa ne zuo we awaye social media ya fefe ya kin Oghionba. De because bi le wu. Awaye se because bi akin Oghionba no na gbe o agbo edede dan. Ah sunu gugu edede ni ba ti e. Restaurant we bo fi pe go tornado ori edo no. Ah sunu. O ko we kin do ta o ko ina gele a ye do na gele a ma gbon da o ye ki ade ni babo na la o he. No na do Oghionba. Be webo ogbeliki e o do kin celebrity we gbo ma be TikTok. Then ni babo na ifi e kun le ninu ko nu we tanania. Okay, when a brokos ye, when a bat ye, when a moki face ye, when ye ani ke na, ave kamudia ne guado tamana tamane we Oghionba na hin. Di ma ne do akamudia ne guakado tami ma we brokos Oghionba no market Oghionba. Ne no ko ni la tamame ni Oghionba yen gba be kina mo picture la je na gbo. Ivie, picture ni asedi gi mebe normal gume yazin bi waro edo. Enwe mi ne brokos wa wa. Ogun ogberi ona kwaso ni ohin e ogun gbera yitile eyin e kwaso ni era ona ogberi e because ogun ogberi my wo hin edo my sun my gi ma yazin o ni wa ase ni ebi awa no my gi yazin mama like if you join add me WhatsApp no send the egun me eyi agwe me ya do pe ba ko e because ogun gbe no e wa me WhatsApp mommy ina zo boy anytime ya zo boy ya do ba we life I will join you immediately. If you join add me with WhatsApp no send the egun me. So my sister mama la we no ya no wa ya ti ogun ne ra Ivie ni send the egun me because yes sir I will forward everything to you the pictures you forward the egun immediately. Okay. Mama me like add me with WhatsApp no send the egun me problem me bro do wa only add because you know ba me mama only that me mama no ba me no what said no ne ya ti ogun ni said no be mo Felisa me wegmagi me mommy Irene ya gbe mama Irene megun we ni me kenan zori no ba enu no why ya ti ogun ni wa send on give me but only what dey important Irene no all the yawo your man me no yeah we am in the video yet mommy I know what a picture ego me a picture of me brokos of mommy ego I know what pa madam me we on pa no Facebook no wa beta we e biado
ikpe do no we koko bibi won e binu go wa be brokos no we binu go e binu go ah everybody if you pay get Beni Amarwa we if forward then when you had them make it forward. Yes sir I will send you all yes sir ija wa afozu ya wa hin be ya se gbe ni wi je no pe afozu ya wa brokos hu asu ije brokos wo asu ahun ye wa wo asu we lu ya be mota na we dani runda wo dan o wa sukusuku nyahun Ogun ra gbori ejo a oye na o ma na we dana no mo ya no ma kan fi aye brokos o ra si wo afi obo yo gari e la lo ore la lo ne uwewe ni wake keke ye brokosi wo afi obo uwewe ni uwewe dan ya bi omodan uwe dan bi omodan o keke ne ije brokosi wo asungu wo agu hewe no mama na ga fi obi wo agwe ga fi obi bi aga no gogo ne kuemu no o be da we ja leru na gbo ye logo ama gbo na mu ebo gbe brokosi ga gbo we ni aga dawa ma mi adawe Geri ko ya mo ebo ko e ke no ase ke no so ya no watch your myself as never so to ya do mo ebo gbe broadcast wa do ya se ne wa mo ebo gbe wa ya mo ebo gbe bo wa ya yi bi gba bo wa ya ati e tu abo as ne ya tu gba ya as ne ma na o so re ma u gba ya e jeje wa do du ko ma na wa mo ebo gbe wa gbon wa ya de o do wa ya se tu abo do wa ya se tu abo do as ne no azokpi azoku Oso ya fe oso gan ya fe emi ro be mo ya fe o he ya fe o ya me ya fe kaze ke boso e ro mi no pe mane o ya fe adowe uke e ya gbegbe egie iwe nu wa do ya se ne ru da wo no ku ha o se gbe ma ton wa ya se ne aba se ro du kun na wa mi ase pe na mi aba se ya wa do ki wa mo ebo gbegi gbe aga no mama na ase ya ma fi ma mi go ta me TikTok no o gi ase gi mi ase kwegwe ase yen gi na gba ka be bo o gbe ma mi go ta yen la re wa me mi ase kwe Ivie wa me mi ase kwe na mi go ya ase okay na gba ka we ma mi go ta yen la go ma be gbo ala se ma mi that's okay. Eba mi water be menti no. Na gba fi ku be mo no gi ase o gbe ba mi water ye kiki. Emi no gi mi ase ku e mo gba do ani ase ku e. Na ya gbo ki o. Woni wa ye ku mi o ku e. Be gba gbo metebe. Aga imi atresi ane, Ivie mutiane. Aga imi atresi ane. Ije brokosi na je no bo ava e. Ukpopo ahin azien yo nisan. Obi o masa no, awu masa kere. We na no ye ya gbigbe age na azien ukpopo yo e. Agboyo to umaza. Umaza. Ojo we umaza na wa agwa le picture ni. Umaza. Eni brokos ni ra bi je he. Eni ra. Area vigia magia. Mi na hia do ya se ni ave na mana iwe mi emi no kan. Na so aja wo Oghionba na kin akegbe ni akere na kuli ave do. Vene mama Irene Taiban. Eri agagu jin agagu agi am gi mo yo tornado Ayi mo yo agwa agere mo ku fe si kekoa na mara gi am yo tornado be na mara ga we gbe be ni aga fiere jin awo ere mo ki fe so ere mo ki fe si ere mo tare o me bere yo leyin iwe wa sister Lord Jesus love me only if you beg it we do you na wu ije na wu ahe ye do ni salo le mo be mo la bi metana be no water ba mi onania na pe makuya eri ya bi je o ye be kenya ya go agi ya mu ya yo to be na we dey face eye wa mo ebo give you maza ni ameke na gwalo wera la you maza ya na we owera Oghionba yo to be do owera ni tedo kan ya do me yo e awa do me yo wani
O wani ana Wani ku je o kebe tolo jiru ti to de aye do meyo wani ma de gbe kiyan ma de gbe bo egbe ba ni. Ebi o ke kina wa wo ekena bo we ra di bedo ebi o ke kina wa ya do meyo. Wa you maza ya so is a you maza so if you maza ala dia. Kakabo. Ihe ọgwụgwa teme wala wa we ni na me. Mami ya da so afilu no obegi ego ani. O ma ro pan wa gi mi e platform ni ona ti egbe obi edo gogo bi edo yin. Runda odo ya senia wagome amwebo gbe yan. Jesus is Lord, you want come Where here ka so here ga zeme no we gbe ni fi. Ni me to be do ya do mi ase ku. O ma ka wa ni ya be do gaso. Why wa fun e wa ka amwebo gbe yan na edo asenia. Ma be ya ko ami ase ku ni. We are going to we are ga son giase wa no. Ogbe mami wo ki o hen Abia bedo. Ya zumba ya gbe Oghionba. Why si ase abazen di bo. We are going so iwa la je Oghionba na me yin ogbe mami wo ta yin we are ga ase wa we alele. We are ga o ji giase na. Oye gbe ki mami wo ta bo we bo ti talk di babo la ye gbe ba gun. Emi ase kwe. Iyo wa o Ivie. Wa to je be ni je yan wo be ni. Obia bo me. Wa kale kwa. Ije broadcast yo isango na bo wo fi ran yo tu he o nu ye ya gbigbe agera. Wu ga sungu. We ye wa. Ami me gwa lo be do. Ma ni de ohen, ma ni do giase, ma ni do so. E ya go ba do le do yi. Ije broadcast na do afiase. Azena ya gbe Oghionba ya go ba do le do yi. O ma understand me. Azena ikawe do be gani ara mo se gwa. Oba we de gbe ya o. Odo voto we ke na pa zin ni eye ya go ba do le do yi. E yo te no. Wa ya igba la we bo de wa do asianse wa do ki mami water fi TikTok fi Facebook. Omeke na via jive do ege ni wuselu. No wa zese ije do ni no wa zese lele ya me do. Aka mo giase no nia. O se na me do ga mi oba no aze. Wa mi be so wi o giase da aka mo da no mama. Uma da san aka mo o wa yoge ya we ni yo to do. O ya zese lele do kia. Ana mi ga se. Ani o we no ba we yo. We no aka mo luga na we no ba we yo. We no ba we yo o tion ge ewe kan so no. O ta ma we no yo kia. O ta ma o na ani o ga zese be ga ni. Ai se mo picture na la dia se de ha ga mi address. We no ba we yo we azese aka mo o je gba no ya ti e do e baba oni aka mo. If you ever ni me mo la dia we dia, u we a mo la dia wo do. Na ka bo mo mi a post ya. O se si gbe de a mi no address yan. Mi O ko na po yo na ya wo lo he no ya gbigbe agia na. Gbe agia no ye gbo ma gbigbe agia na. Ibi bi aka ya wo mo e ho idun ni awaje yan jo afie ki ayo o. E te de bo si hu je ona le la Libya. Me no wa si o ma se na o si e no na biele modan. E moni ruwa o ge awi e beru gege. Wu hun dan no gba be na. No sun hu iye brokosu wa sun hu. Wọ́n sungu o ho ya me o Shayi Keme Johnson. Wọ́n ye we o ho ni o hia gbo e di na mi gege. O ho ni o ga gbo e o gbo aria na o ga gbo aria bi. Unda o hia ka gu ma ho o yo wu e no pa yan wo be totake. Wo meme. Bundu wa o na we ni edo gwa le fe gege no na hia la lo e fi e bo. Umio gwa ke bo yo ijo bo gwa ko e gwa ke bo ya ngi je na wu we die we bo gwana ni gbon ni maro e na wa se do gwa do amo ni e do na gbogwa nu me wu nu gu we ga fie ubi igbe agia no gogo ohun e wo salu anu fa ko anu fi amo no di kun gbo e kun ohun e wo ugbe sakpana nwa re ju ohun ohun e wo igbe agia no gogo no ye gbo ma gbigbe agia wa we hu iye brokosi ogun ga gbo e brokosi no bi na ge do iye brokosi wa ogun ga pele moju a o awo ina mama wo wa bu aye brokosi iye ase do wa o
E mo ifi akuyo wa onu ga yobo we la we yi din ya fefefe uke wu dan Uga mi mo no mo ka gbo egbe. Ugo ba Umi mo no mo ka gbo egbe. Buga si obo ya omi amefe. Wo ba lo ga wu. We wa keke wa ya yo ko ogun yen Umi wa mo no mo ka gbo egbe o. Iwu e ya wu lo ju a o. Ugbe Iwu e ya wu lo ju a o mi mo no mo ka gbo ogun ogun egbe wo e o. O kan a gbo egbe no kere na. Egbo no wa kere na odigun ne bere o ka gbo ye because Ugbe oguje wọ́n á sún wù ẹnu tó yà wọ̀ rí àwọ̀ kúrò yẹ yà gbígbé àgẹ́rà wẹ̀wẹ́nu akẹ́kẹ̀kẹ́ ẹ̀bọ̀ yí àná wù ẹ̀mú gbé orí ọmọ náà bá mẹ́jọ ọ̀gá gbò ẹgbẹ́gbẹ̀nú kéré orí ọba náà kí ẹ dòròrò ẹ̀yìn ẹgbẹ̀bọ̀ ní orí àhún ẹ̀bọ̀ ní ọ̀gá gbò gbẹ̀gbẹ̀wẹ̀ ìwẹ̀wẹ̀ náà ló yá gbígbé àgẹ́rà ọmọ ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ àgẹ́ ó bá fi hàn wọ́n sùn iye brọkọsì wọ́n sùn wọ́n àgbẹ̀ ogún ọgbọ̀ ẹgbẹ̀rún ogún ọgbọ̀ ẹgbẹ̀rún ogún ọgbọ̀ ẹgbẹ̀rún iye brọkọsì ní ojú ìwé ẹ̀kọ́ ẹ̀yìn ìwé náà máa máa ń mórí àgbọ̀nù yá gbàṣáwó náà náà wọ́n á kẹ́bà kẹ̀kẹ́ yá mú ìsàwọ̀ ìwé náà kẹ́ kẹ̀kẹ́ odigun n'ebe na ọ ga-agbuo ịsago n'ebe ọ ga-agbuo ebe ọkpanya inotọ n'ebe ọgbu egbegbo ọnyụ nwa afịa nwa asụ iye brọkọsị ụga gwụgwụ dori o ọ bụ ihe gwa iye brọkọsị ụga afịa gwụ eto na azụ ọkụkọ na alụrụ la ini e brọkọsị ụga mụcha ọrụ bụ eregbe brọkọsị agbịsẹ yọrọ na mụ ogún gbọ na ogún ọga gbọ wụsẹ ịma ga abịa eve brọkọsị ogún ọga gbọ brọkọsị wụsẹ ó wà fi àwọn yẹra rí ju àwọn ìlú ọgá mú ẹyọ tó brọkọsị ẹgẹgẹgẹgẹ ọwọ́ yẹn wá ọkọ na ga ụda wee ya fefe ese ọgá sí ẹlẹsẹ ẹlẹyẹ o ọwọ́ yẹn wá between na 3 months ugwe anyị kenu weye ọgá sí ẹlẹyẹ 3 months 3 days we have your information alatia by address alatia ọgá sí ẹlẹyẹ popo ju ohe ebi ọ̀nà when ye ya gbigbe agena because am I ga we mi anybody that want to send request I set do ahe ne bo gbugwa ni ahe ape makuwa akabo I gbugwa ugbe mu agwari ye ne zin popo ju wa ni sansi e wa he ape makuwa una we dey talk am edomagigwa we giamie address e brokos le wa e dey do no ìwà bọ́ iye brọkọsì wọ́n á fi hàn wí. Àwọn yẹn wá àmọ́ brọkọsì ké àmọ́ 7 days ara lè brọkọsì àndẹnudu agbésẹyọ ìwé gbésẹyọ ìwé gbọ tọkùnrin sẹnu ẹ o ìwé gbésẹnu. wọ́n gbalẹ ní ìwé gbésẹnu. ẹ̀bọ̀n náà wọ̀ ẹ̀tì ẹ̀ ló fi ọmọ náà bá yàrá fèrè ọmọ yàrá ọmọ náà bá yẹ ìwé rárá yóò wọ̀rú o ìwé gbésẹyọ ìsẹnu. Wọ́n alẹ́ ní ìwà yẹ brọkọsì lórí agẹ̀dọ́. wọ́n á sún ọgbìn yẹn wá. yẹn wọ. Uwe dánú múri àgbọ̀n náà ló yẹ yá gbígbé àjàrà èwo akẹ́kẹ̀kẹ́ wo akúwẹ̀ wẹ́ ní kẹ̀kẹ́ gẹ́gẹ́. Ugbe. Iye brọkọsì yẹn wo yẹ brọkọsì wo ewu ẹ òwe mi ìwú bàbá náà. Ìwé yàrá ìwúlò ní uga ìdíyèví ìwé yàrá fẹ́fẹ́ wá yóò wẹ́ lẹ̀ ìwé yàrá yìí dín nìke brọkọsì. Èmọ́ yà fẹ́fẹ́ nu yúwe dání yàbẹ̀lẹ̀ uga yóò bọ́ lẹ̀ yà yìí dín nẹ̀. Uwe ke wuwo balo we awu we wu baba na emo ya ka fi an wu wa o ke wu ebi o kan ye eri ọ̀nà iye brokos lo ya abo bonede iye brokos ni ọmọ na mo egbe we ogun yẹn gwa egege o tona do gbo egbewo e o tona do gbo egbewo e wọ́n bá ya ni ye ya fe o gbo egbewo e wu dodi na pe kandi o gbo egbewo iba bo ga pe gogo bi ko le ni ọwọ́ yẹn wá. Wọ́n á yú wọn ẹ̀dì ẹ̀kọ́ ẹ̀mí ohun ẹgbà bá ní rẹ̀. Ẹ̀gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ wọ́n á sún ògùn. Ọwọ́ yẹn wá. Ìbàbọ̀ ọ̀gá sunsun rẹ̀ ṣì wá wà lẹ́nu iye brọkọ́sì bíbí ẹ̀ yà. Ìbàbọ̀ ọ̀gá sunsun rẹ̀ ṣì wá wọ́gá tẹ ìbàbọ̀ ọ̀gá làwẹ̀ gbé brọkọ́sì. Ọ̀gá kì í eré nà gbòòrò náà dì ló dá wa wà.
Venu success we Oni wune aru ya fefe ubi ene gbuse nu se wa. O bia wo ko ya fefe ni ayo boya kon bia wo ko no ri oju na bi negwa. E ni awe we bona do gwa no ga sin abonoma. Useni ase inuna ni anwuna ya ga ye brokosi umi oboya ye ogwa wa. Brokosi we va me we ha me do we gbon me do wo pa me do. U di ogwa ni ja wa afin awo. If you walking out total one, if you walking la le di mo gba we. O gba we nu gbe yo bo we bo ni nu ji ko nu ko we bo ya bo. O wa ni wa boyfriend e. Be je o ni afọ láti ba e yo kan ga je nu o wo wa. E bi to kan na be o wa ni broadcast o fi we la o. E broadcast no bi agedo. O wa ni ju enu dan bo ka we ni e picture ke ka na bere video ke na bere e u fi we la wa a o de kan wa ni wa iwa bo upo ni aki abi be nu upo nu ki afin awo upo nu ki ata wu onu abi pa ya go pa nu bo nu ya fi we la nu ya re do die upo nu ki afin awo iki ne gbe we o ga se na ye se no ho eyi bi je na be o wa ni broadcast na wa obi alega wa ni spirit working alega wa ni so kan wewe fi we la wa e broadcast e bi ya nu kun awo gbe nu kun awo ta e ro kin abi e ro bo we o ga pupo de do abi wo gbe yo kan aje mo broadcast no bi age do ogun oba ga gbodo o ga lo kan e deri ori e jeje bo you no fi abi no de ni o ero awa mo kan e deri ori e so do na ma di no dede Emi na dog asi e mu we broadcast no ya ge broadcast no bi age do me ni never bi jo e we so pa age do o bi o age do ati nira age do ati we mo we mi no je age do ati we mu go no je age do ga no we e wa ni ba bo ga ni ase to do amune gbiyan ije broadcast ogun oga gbo e o ogun ye gbo ije broadcast won afin awo ugbe people na bere oga gbo ogun agbadamu ugbe ya si ye broadcast duwo duwo gege o he no ya bi omoda na ruta wo he da bi omoda wa ya fiere yo e ogun na me fiere yo we ogun ya gbigbe agia na ye broadcast isa go na bo wa ya mwere yo ituhe o he ni no to lo e Bibi bi eka ye do ya ho e din no wa me no se na ogun ba bo bele ogun ni si pe ogun ye ko bia ogun ye ko bi oro ogun e to ya bo ba ege o ya ti ogun agbada mo ogun ye aya gbe mo bi wa ya gbe ra fo iye broadcast na shawo wo bi a o ki agbe wo ta o ogun ye wa ogun iye broadcast na shawo ale ma ne broadcast no ya ge do ogun ya le ma ne ogun ya mi le ma ne eje do kebe ni ka o no wa fo e wo to e broadcast no ya do wa ti ju e mi oju wo le ma u ga mi o mi o le ya mi oju wo ya la mi wa gbe wo u gbo wo kan gbe wa ge fin awu DJ broadcast DJ broadcast omo gwe do bi go mi wa wa omo bi ame we to ze omo gwe do bi go mi we e won tu sale le mona ya nu bie uri e mona wa o se ge no aya ri yen ya afian wu yo wa popa ye brokosi u asun wu ye brokosi e brokosi no bi age do we no ji e wo mo u ja me ye ji ju e to se ye ya ni anwa me agi we ni agi ju wa anwa me wa he ya te me do e me gwa no e do wa ya le aku wa 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 kere agi ga pe ma ku wa he ya ta Agi jure de Wa gaka yo pa me example ni Ai me da ti ara ze ya no bo to na we ne ya la dukun ne ya do awe yin awe ba fun ni ami ni awe ba fun yin aso ba so yin ya yi bi gba odo yin ya si etu abodo e ba pa ma ibe no do mi aze ku ni a e ba pa ma re ni a opa wa zen yin ki ba we no la dukun ne ku mu do de bi ogin no we ma ti je ri account ya la dukun wa zonkin nu we gbe broadcast wo gya so ba so ne we yi do ye fake account la dukun nu do ta aso ga ire u ya ti e mu bodo u ti e pa broadcast oga se ba ni wa si e o tu wa gbe me na gbe wo e wo wa awa mo ke su ya bodo emi owo be no nu wa emi owo no nu wa bo wa emi owo e
Desu yagi no don't want wahin yakin o do koko wahin yakin o de gbogbo wahin yawo wa ya we gbogbo emi wo be gbagbo ya bodo me won wa ya ajodu kun na wa make na emi wo e ba so na wa ya akizama wa ya ajodu kun ya amo emi wo nu gba ni anu wa e ba so na wa azo wa ya ajodu kun na ba se ri aso wa ya so gbe ni aso a zero ba yiro no gbe brokos e wa zo wa it's a living cause. Understand the matter. I'm away no working again. Wakonga. I'm away no going by Iyore. If I know you like be do better, or my no ya somewhere. More man say funny you be. Yes, more man say funny. Of which when no ya somewhere. Okay, fine. If I need dating tomorrow, you block me. Mo man say funny you a virus any more pain on you egbe. So when you are cool, a brokos me no do we do. Agwa. Oh, the no bad do feel well at that all woo. Awon agwa e bi agwa no. Awo to ma wu egbe ga yan e. Amo ekere dian. Awa amo eke a fiore yo akwere 7 days. Wa ge mi no sunu dai. Wa gwale ni erere. Rine. Ayete na tana okeke no ma te wata awa yete na tana awe so awaze so wa vi ogbe konia iya wa gogo ni ya mi we wa gbe brokosi mi aladi do gboruwe ido pukuse obori no ko ma ko nu bi akin wa gbe wa ba so ne wa ya wo koko no ame mi e ba ti e na ge ram suya wa be ya wo nwa wo don wa ya we suya du ko ma se ti ya we suya wa ya we mi ati e o sa lo bo mi wo bun di fuku yi no wa ya unu wa ya so la solo wa ya wa solo do wa ye fuck yi so le e wo do wa ye fuck yi so le e wa ga ti e bi o be o mi o go be o be mi o go broadcast no bi age do e o sa lo bo ade ma me gwe age e wa ta me kana Ewa tota ye ga wa tota ni ya. Mi ogwo be mugu padanu wa iya yo do. Wa mo mi ogwo du wa ege bi ogwo go ya na ki wa ya mo ogwo bi e no ma opa ma eva no ma me no wa e. Wa ge mi ogwo ku ba na wa e wa wu wa e. Wa do bi mi ogwo free of charge mi ogwo na fun. Buy your broadcast meat here. Buy your broadcast flesh here. No mu vie po ga vi o. Wa bi fi ko ka sa no pa e bi no ri ro vie no e gbogbo so ko wa ri e koko do enu wa re ya yo ba wa re sa wa ko sa lo kwa de wa be ge bi e koko do enu be wa bu de kita do e mu do wa gi ma serious na yo pa make e ta serious na mi ata na bi je me e ya to na to bogo wa gi ata me no serious na me we by this December Ayokpa make example. No, too much of everything is bad, my sister. And what time will get I see my sister. I know what I tell. You will not understand. Who just said you understand? Go ahead, anytime away. I said they talk am so. Many people are there. We're not damn even now. This is not joke I did. People go they laugh, but not be joke I did. I know what I did talk. Where me on there na or where I'm we bog bona kagbe. And I must say now I'm so. No, boy. Dey mami water hibe mu of your way. No mu. Aya wu west na. No ye brokos no gyo baba aya wu west ni aya zizobo ya dale. No ya egbe no ya eba da. Umada. Because who done? Who da brokos hinya? Wete we di me maze me egbe brokos. Abo gyo ba ya me yi ni agbele ya na ere na ba beta. Salogbe me wa bi e ba so de ya wa bi e me wa ge ne me wa do ti ne. Ivie no bi me Mietina Oghionba ya pake. Iyo sa lo po we agwa ti egwu a. Mo na me ta fonu. Ge we bo to wai. Agwa desogba o ye return. Igwa agbeli ya. Oga tell me about the platform oga no de. Owa ye ko ka boring re me na we I ko make e no owo ye ko siladiane. Of which okay said the near influence ya kaba ya we show ni no na we ya je ba ya ka bi edu. No we are do bien. Mana mi weru we. Mana mi ro pan ma do we.
Mana miro owe kina bowe ravi juwe yivedo. Mana miro bani mato uwe the patini or the Germany no ye. Ma ko we ma pasan ko ma gbera. Beto mi no ha sunu dawe. And influence that when they block us la show rien. Influence. Vai, ma bega de deni ni wata mi e igberugwe. Erugwe si be egbera ya egbiwe. Mi e igbugwe. E salobwa. Vai, e ya ri oboyo o kana. Ikata mo nu fi egbewegbe. Ne na mi e block us be show we. Umamie enene mi ye get mi atie no for broadcast. Your career is gone forever. Egba wa la ro to wa. Information we information we ba. Ma the information we ti le ri e no we omi no we guari. Won ari mi no kan sunu dawe. You know so when I get told this I dey make math. No way and now they go na ladia. No be age no sun da amana buju gba bo bi na ko. Ona ladia wa so na. Amana buju gba bi na ko won ge mo Ivie. Wa o ho ma gbo we hin. O ma gbo we hin. We have to give me all your team and gba wa bi pe pa no gun gbera ya no gun gbe jiju e no gun gbo jiju o wa gbon. Because me I want no gun buju e of here no. Of here no. Oweto owo omane o ije ka wu mo so pa wo ka wu ke you we me boy awu baba na emi obo na wu ogbe o ba gbon na wu a me ne mo ma na wu lo ije broadcast a we ije broadcast do wu wo ye don no hia me fa don hia me yi be mi emi obo ya wu ije broadcast na weto je ma ewu o ka aka bun owe o ka bi bi o ra aka bun owe ejina o no wiche emi me na ya bo wa imi ke na ya lupo bo ni vie Ijaguda ka wa fin your work pa for. Let's be serious, eh? Because imagine when ya di me a wash him in a boy anytime. Emi ni ya tal when ya di me a to me so me TV e so. Wala wo na gwa na arabe picture gen ave ya fe no la de na gwa ni da. E pa ya sende ya oga kiwe ye na do gbin ye ni pa Ivie do kan ya mebe ade begbe bu nu de gbe. O agbe party o ozo o. Bu de gbe mi be ni. E pa egbe de kwati ti wa mo party ni agbe kan na egbe de. Yes e be de. But Ivie do kan do ya mebe. Ma ave me na you ave me na ya wa ko mi wa to asen ko wa gbera better na ti me ke na ra bi you e bo wa yi no age mi opa no kan asun da we iya re aje mi da na bi do age o ita ma e ta ma wu sa no gwedo ya no ko geva o no mi e bedo e ko ma mi ogbe na bege ba o keka akono da meresia u vere godogbo u vi e ke mo na tara ya we we not beg or bedo we not beg or we gbe kwa we e ko ga so won yeme we abe picture ga kan unu yo to gogyo la wa kore o gogyo la wa kore why we ye gbe no na gbo ba mu we mu dayi why can you imagine o bedo Doba no so bedo be hotel Nigeria ni o Africa ni ya fefefe. Doba no so bedo me. Nuwana yo buwa mu emi gwa ya na mu omu ya na mu gwa ya bagbon. E bro ko se nuwe yo buwa uwo be yo bowo ya mu ya mu ya bi o kan aje nu. Omu ya mu yo kan lawe gbe. Oba me o salo bo edo ya lu pogeva. Every omomo he looks young. Is we are all say no. Every now no. They no aya your bed do. What we need do? Aya your bed do. Oh my. Oga eje gbe. Eja ri obojo. Oga eje gbe. Ogwe to your bag here. Ene do ya bag. Ogi wi e. O gera lo ba ma kon re. Oga onyere ga se do here. Onyere ga se do. Ana mi wo wa la webo oba Iviedo edo ba giwa egbe Libya wa ke Libya la wa o wa la webo iwa boda wa la wa so gbe we na wa la wa gba na wa ye me o wa don wa mai gwa le TikTok re e konsi wa ke do gwa le TikTok we e ni egwa wa ke do ya gwa le konsi we TikTok wa mi o e konsi ni o ga gbu wa hu
Wa bi e kon si ni nu wa mi e TikTok wa gwa lo TikTok ni. E ma ya no we kon si no gwa di robe no gwa le nene kon si no mi kon si e ma ni wa bi onji la bi ne gwa ya we mi opa ya we mi opa nya so pan gwe no ri Oghionba no gwe no ri fi pe ge gwa e no mi 1000 se e million hin mi social media ba mi TikTok ya wa o mi no ya u e ya pe oju obo e ya ki a divie ju obo ya damu an obo any cow no to ne do hin afin vun u vun o hin afin an we po wa bi eye po ga hara wa won ki lola e bi o kan ga je no e because e bi o kan je na Oghionba ya fe anytime bi o kan ga je You are born. Content yo. Ivie so mo wi ala dian. Ye so mi an gbe bara. Iyan ya we content. Agun ye me nene mi tismosi o mo la dian ne no mo ga nya ko ba ga po don go nya gbe. Iyan ya fi kon si neba. So wa o iyan ye gwe na fozu. Awu gwe na no gwa hu na no mi ya hu na. O ke kan gwe ya create content. Veda ugwe kwa mimi ya ona we wa babi ala ugwa la dia e gasi wu be jwa o usun ugwo iyebe no be ma be ne gbe no ba ni ba bo be la gbe ya bi avie kon sinu e ba ni ba bo fi ekun le lu e we ma pega wi yebe no ye na be begi gba fozo ya kina eto na be ruwa oni gbarwa agboko if you ever you afefe ya ge here no yo ni san ya we content yo ni san we content no yo boy ya we content no ye ugbe me we content no ye mi ya afefe mi ni ya we content wa we mi e ro pade no do ye eke no kere ya we content then why so na ohu wa re na we bu then why so na ohu wa ma ne gbuwa can you imagine oye sese gbe ti ogbuwa do u vivie gwen Ivie gbon na ma ru e. Because here rewone gbe je bo gbe kere. We ga fi gbe bi àwọn gbe kere gboto eni ati àwọn yan. Here rewone. Wa degi eke. Here rewone. Mani we ni u ba degi eke de gokie. We a fi gbe je bo gbe kere. Egon gbe vi oduku yan ga ti àwọn ni akere. O ma be vie no. O ma be vie. We a o ga bo gbe kere gbe mu gboto. Gbugwe ya nda ihe osalobua agugwe even any vie gon we vi ade odukun ni ihe bi ayi nu gwe gbugwe Oghionba we go eyan go nda ge bo fi pe je no kere fun enu because wa o wa gbon wa gbe o wa o obi kito bi de obi na ma ama era ni ama bera de ra ni ai ogwera gwa lo si dugwe na gele obi na ae be na vie piche ugwe la dia se be na vie piche juwe la dia babana no wera la dia ne huda wo vie na do Ya ga la dia o se wa pa na ewe de to wa na gele ere do no ye se we gele ki o vie na ere do we o vie na gele ere ki we ya gwa pra ni i ga gele ogwe a era mi ade ba do e ma ya iya do ka ne si ga dress era o ke ni jeje because wo ma gbon wo vie na o vie kito bi do hin mi aga tani we go ave gbe kito bide egbe kito bide of busa den social media ama mi adiyan o iba la dia we egbo ba yin kere o vie me information ya gba ya mi wera ya mi wiki na bo wera be ye as far we doing ya mi ke na bo wera be ye ami o e mi no logo as far we made this one la dia never e brokos un we gbe ma I told you ya go ijari ba ibi Yoruba no we o wa rara ne Yoruba ibi Yoruba na wa mi ewe oni ofifere jollof oni no ya ga jollof iriku no MC lele bokian oni ezazu no wa ohuwa ezazu no le moroko re mi ati o kan ni ezazu no we mo kiye come from the zoo ona wa bi owo kun ni ona wa bolo ohe ona wa ye ki abolo ohe agwa no wa fi piwe Ivie jari ba here we do you do go we our need addition our need too good we no ye do we no ye na o tebo ya o tagun ya fefefe we do amu we gboto ne oni ne zazu wo bo ha ezazu na wa bi ye ki ale lo bo kun ni
Neno ni no ga jollof rice here. Me a here we birthday ni me na wa ge na ti oni baba na. Iwe no do ga jollof fi kume. O de baba na. O de o wa gume butia. Oni ne gbe ma ko. Ezazu ke ka ebe o ma gbon. Ebe o ba se jo ebe o ma no ime go se dango to wo han. Ezazu the monkey the bush the we ati e wo wen ati e we babu the bush the zoo ona wa bi obokun ni ona wa ye ki abon mewa obokun ni e ke ya wo eyan Ezazu ya se gbe na mali o me hu obokan ene a wa hu obokan e ku ugbe so se oni ofife he go call Zazu he go call that house he go say Zazu me and you go do 3 songs with my wife. Ivie jabi bali mama iye wa ti orin no mama na wa hu obo kan le level ya kia gbe no ye ovie sesese gbe no ye obugbo bibi we amu we gboto egbo mu gboto iba bo ga lawo egbe because mo ba ga gbo e wa su wa gbe o Wa ave do gwalo to ebani o do mi ega ovi edo. Ave mani adu aviore biere do. no people we are going we are desperate in the social media Elena. you know what me na eri on jo we eri enemy we are ya gwa ali ya ma ya gbeso era Nya we mi da nya azedo. ama ya we do ama ya be wa go da wa se wa bi o se owo bi e to ye kikin ba wa se pe we na o take no owo bi e ko re kin owo bi e umogu no kwa nínú umogu no kwa iwa bo lani ne ba ti ere laluwe loro egbe ni ati ugu no me le gbe ugu no wa ro ni oni wa ho oni de ye ke ode wo ye iwa bo fi ekun le ya fefefe ha market today ha market we wa go ye ki ekun re na ki ekun re we mu pa mu we wi obono agona bi ago ivi obono we fi agona awe fi agona we do wa ara go ba ni wa mu gbo wa fi ba no wa ya gbe bi obi he wa se pa wo bi edo ye ho ye sese he ayi wa o wa ba gbon ko ki twi gbon to la loke degi e ki mi no bia obi edo na gele obi sese obi edo agbon we bu we omo no me obi edo na bia be do obi azedo tu we aluga mi kebele omo to aga zero o ga zedo we ma be omo na wa do bia be do na obi edo abi o be do amugbo so abi be do abi ye be do abi ye be do ya obi edo u ye mo bi azo fi no hunda ese ti oje gbe ma ike no bi aye ege breakfast we ga mo Oghionba na ya ege ya fefe we ge ya omo na bia yido be do la jan wa fi pe gedo omo na bia yido why na jo ni kabedo omo na bia yido o be do la jan wa fi pe gedo to ba no ri bi ona to la mogun Ivie do ya un eso un abo no ga bi platform ya ata le tata toto ba ya artistry ni ama ya weti ya sinyo sege do sege no wagi simi na o sege na simi na ya simi agwo Oghionba o sege gi ni hia oni o sege iba bo gi ni hia iba bo ifi ekun le luwa bebe ya tu wa simi o sege iba bo fi ekun le luwa how can you imagine ya bi platform Oghionba weti ya simi o sege le to yo sa lo ba iwa me sa bo ayi mo na mo gbe kwa wa kwa sa bo la wo egun to le ran mi e wo fi ojo wa mo le wa ni to o ikare kan Oghionba omo ni meju ime bi ra ke Oghionba yo sa lo bo ipe yan omo be ba ki kan be yo sa lo bo aye agbe me mi awa wo nda we le ma bi agbon do ki Oghionba ya bi aje agbon me be ki Oghionba be abi abe awa iye be ra Oghionba ye no Oghionba ibe Oghionba be gbe ma mo be gbe egbe no be ba gbe no bi ya wa wo ibe mo bi abe agbon bi abe nda omo no ri agbon ona we eni ka o orin eye hi ga fi pege un ego money un ege to ohua un ego money un ege ba bola egbe de ba biana ke bo ga bi abe un ego money ajasen e ojasen egbe ni ebi ogwaje how can somebody who was like your own ancestors ya ga be bolo te Jesus ancestor here nene be ni ego mugu wa ya te Jesus na
E Jesus ya ma ke de Jesus ye be ka ya gbe na be gbe no fe. E ya gbe na be gbe ali ne ne bi we na gbe bi da. Ya ga ne de pe ne de. E bi ya be ya gbe. No wa ya yo wa na. So pan wa no wa ancestors o wa. Eni ka wa. Eni ka o na wa gan wa hen. No sinye wa era no bi every wa no wa sini ma be do kedo ade wa do fi pege e so afi pege do yin ate in Jesus name if abo let Jesus wa ni gbe abo re la wa gbe ko wa no o bi ari no ko ri no ri fi pege obe do me no ri fi pege gwa no edo no ri fi pege ni ka no to no edo ogun egbe Jesus duga because when I say to afi pege ori me we go we if abo kin la wa ya gbe ba gbon Ovie dogi no ovie se ovie gwen no una we ovie do we bi ba wa ma gbagbe o ma ti ebo ni baba ni o ma ti ebo ni je una we gwa no we do kin abi pege o agbe wo mo wa agbe wu iba bi baba ra la we gbe ijo bi yo mo ra gbe awu wa gbe